Tubasuza inshuti bakunzi ba Isegonda TV. Ngira ngo nkuko mubibona rero uyu munsi turekeje ahantu rwose utapfa kubona Fromire. Hangane urabona ko ni mu bipangu. Urabona ko ni mu bipangu kabisa bigiye bitandukanye, urabona ko ni mu bipangu. Ngiye rero ni wa wundi usanzwe. Wundi usanzwe Musima Design niyo amazina yanjye. Urabona ko turi kujya dukata ahantu muratungurwa nitugera ahantu rwose mugiye kwa mwibonera. Hari ubuzima bwinshi mutajya mumenya. Hari ubuzima bwinshi mutajya mumenya, ariko nanone buriya biragoye tuze kugenda na gake gake. Hari umuntu ndi kugira ngo kabisa mu masegonda make mbe muguyeho. Namubwiye ko ndi bugiye kumureba, ariko ntagazi ngo ndamugeraho bigenze gute cyangwa se bimeze gute. Mutipe rero ngira ngo mujya mubumva kuri mikoro za radio baziciye kabisa, ari gucimaka bavuga y'abantu kumva mikoro za radio bazigaruriye ibiho. Mudukurikiye kuri izi radio zacu cyase mudukurikiye kuri mikoro za radio zacu kumva mbese kabisa ibintu babiciye. Uyu munsi wari umuntu ngiye kubatungurira mu Isegonda segonda rimwe nkuko turi ku Isegonda TV mu minota mike cyane ngiye kuba mugezeho. Tuza we twibanire kabisa. Ureba wari uraza kubyo wari kabisa. Reba hepfo buri ari gucana imbabura. Reba hepfo gato uramubona, kanze mu kwegereza gato urebe. Dore nguwo gato uramubona. Uyu nguyu mubona ni umunyamakuru. Uyu ni umunyamakuru avugira kuri mikoro za radio, ntago nababeshye. Dore nguyu tu muramubona avugira kuri radio. Kabisa umutipe rero numwe mu bakura mu rubuga rw'imikino hano mu Rwanda. Uramubona ariko dore nguwo naratubona yarambonye habuzeho gatoya cyane sibyo ko mise mwihisha. Uramubona do tumwegere rero tumuvugishe ubundi wumve ukuntu rwose agiye guhita yikanga. Uyu mutipe akora mu mikino, ni mu rubuga rw'imikino. Uretse gato rero tumugeraho wirebera. Yes mwana Ivani. Man, ushe hano ufite na kamera mwana. Ako nta bintu bya danger man. Wagiye ubwira umuntu ko uje kumureba. Nta bintu bya danger. Ubu wamfashe n'imwe cyane mbabura. Happy nta kintu nigeze ufata man. Abantu bateza kamera kwe. Numeze neza ariko. Ntari bariko naburanongera. Baraba nyine. Man, ubusubira ubuje kurya ku gatsima kanjye. Happy nubwo narabifata ntabwo nabyaplodinga man. Happy nta ntugire ikibazo kabisa. Ubuzima bwo muri gato nyari. Ibintu byane by'abakameramani tuba twigendera. Utugoye gituma. Oya ntago ari gituma. Sayo ubuzima bari icyamamare. Ndo. Sanze narateka ukubona nandi mongira nyine tu. Ako ndabona birimo neza fresh. Urabona ko imbabura yanje yamaze kwaka, ariko rero mbabare mbabare utaza kubishyiramo. Oya nabyo nabishyira pe. Ibingi ntabwo nabishyiramo. Noneho nawe gusura ntongoye kingamana. Gusura ntongoye tu. Nabanze ko wagera hano mukavumo. Basi ndo akurangiye. Wana nubizi ni vuba vuba nk'isegonda. Kamera zanyu zirakora aho umuntu agize. Wana byatari. Nizeye ko meze neza ariko. So turaho uyu munsi umuntu akazaba yabaye. Uyu munsi ntabwo wagakoze man. Uyu munsi twaruhutsemo. Uyu munsi wari ufite caracterisation kuntu. Naruhutse niyo ubona sanze. We ntabwo ndakugeraho mu rugo kumva ntari bukugeraho man. Numvaga ariko uraza utuje mu nabirande. Cyamvaga ntanahaza. Urabona hano tuba twibera se wa. Ndabona kabisa ni fresh. Ariko fresh kabisa. Ariko ntabwo inshuti nziza wa. Oya nta bintu bya danje umusaza. Inshuti nziza pe. Nta bintu bya danje. Numvaga ubu ngubu uraba wamwe. Ahubwo se reka nkubaze. Ku Isegonda TV nicyo wabwira abakunzi ba Isegonda TV. Mu masegonda make turagutunguye tukugeza, ariko nta bintu bya danje. Nicyo wabwira kukigereye no kurya wa. Nyine wewe uratubwira mu by'ukuri umuntu turi kumwe ninde. Genda ndenze kumabwira umuntu tugiye kuba turi kuba mu minota mike cyane. Bawuye ni mu masegonda make. Tuba turi kumwe n'umuntu batazi, ariko baraza kumusobanukirwa nyuma. Tubabwire ko turi kumwe nande. Urakoze cyane, ariko nawe urantunguye cyane. Ni mu masegonda koko. Ni mu masegonda man. So nkuko mubibona bangwe gitumo nyine ndi wanjye, ariko ndatunguwe nyine. Usanga urabona dukweto nari ndanje kuducafuza hari. Wari umaze gucafuza n'inkweto fresh kabisa, nta bintu bya danje. Umukanje ngiye guteka. N'imbabura yaribonetse. Kandi rero ndaba maze kubiterekaho
wikojeje mu nzu gatoya wasanga byinshi cyane bimaze gutunga. ubwo rero nanjye ndi umunyamakuru nyine nkuko mubizi gusa nyine mbabarire ndasabye wa mugabo humura ntugire ikibazo. Reka tubabwiye ko nyine twari dutunguye umuvandimwe wacu, ni umunyamakuru mugenzi wacu akora mu rubuga rw'imikino. Muze gutoza mwe mukurikirane mumenye ngo uyu muntu akora mu rubuga rw'imikino. Njye ntabwo ndi buhavuge, wambujije kubivuga bakereka mbigira ibanga, ariko buriya ntabwo nzabigira ibanga. Gusaba kuba basugirira ibanga kuko turi abantu imiyaga nayishyiramo, ariko ntabwo ndi buze gushyiramo myinshi cyane, byanga bikura ubwo nyine akako kabaye akodi nyine nigendero njye gushaka uburyo ndeka nkwakire.